Dito palang programa tayo, Rayaw ni Ilocano. Narigat natuok biag tihawan, trabaho akan kanayo, ni kabagyam agsurat gumawa, ibaganat kayat na agata, mangrik na kaagbain ka kabagyan, sursurwem ti agtrabaho, di mo saksakluten nakulap mo, tapnon rumang ay biyag mo, di dalaan mo rigat ti agtrabaho, di payenti man makutkut ti nabudo, inaldaw-aldaw agraman pa'y Domingo, rigrigat mit na palalo, dito'y haway kabsat ko. Rayaw ni Ilocano. Narigat natuok biag ti haway, trabaho akan kanayo, ni kabagyam agsurat dumawa, ibaganat kayat na agata, agbain ka mangrik na ka kabagyan, susuwem ti agtrabaho, di mo saksakluten dakulap mo, tapnon rumang ay biyag mo, di dalaan mo rigat ti agtrabaho, di payenti man makutkut ti nabudo, inaldaw-aldaw agraman pa'y Domingo, rigrigat mit na palalo, dito'y haway kabsat ko, rigrigat mit na palalo, dito'y haway kabsat ko. Ayan, dahil